Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka sarkar jala kaya kenduk jing sibon haka beidai ba kajinglu jing sab ka pisa sarkar namar kumba kalong menta bon teli ke basaw ki balathet da ka sarkar ling ba ka skim JNNURM kilas neo ba lahab ban chuset yaki hakaleng ki jaka balawai da ka sarkar hakaning nong ba shilong haka ba ka jing sew bai wa jaka kamduna yakan repo hajar tengka haka shibnai ban set yaki san popratli ki bas ki balas neo kumta ka sarkar menta kadang ab setang ka jing menjer na katna transports ban penkhoi no yaki ni ki bas ki balas neo. Kita ke bas ke basu bo bac kita ke Jakarta. Ketua mata ni try ngin apa ni no. Ni absen pun import transport ngam tip ke sebuah import transport kena ke clearance ni di ni ski. Ni clearance nak kita borok di bos san lagi ni dispose nak syara. Dan sampai bos kan Total kita tang sampai platri. Sampai ni. Sampai. Di bos di bala syuyak haki jika parking PRP. Kita kali repot kita di Maksudnya apa? Kita ngam tu ke report pagi tu malam kibopun ni bala condemn kita keleng barak ni disposal tu. Sumbangi belak ban sebenar jom. Nilak sebenar jom ada benar aku gini. Bagaimana prosedur lembaga akses ke pok yang ke transport lembaga MBI ni. Kadang abiki ki kelik ban pet ban ko ban besar kadi ke sumdor ro banono. Beri lagi bedo benar aku. Maka dia ke sumdor ni bos ke border ni ke department ni. An sesi sesi apa ke wai bapnya ke bos kami hak ni. Jadi ya kita nak buat semua siswa aku kriol leh putih. kita dan show berapa. Kita kemudian show. Mata ya eksamen nak department lagi dalam kamp show, ikut bos lagi berkamp show. Kejuran ke bos, kabupun ke lairat baik macam ni. Mau bagi bos bagi apply keleng mereka sobat syakdong mandong bro. Di Suspak lagi bos bagi niat mungkin keberi nak boleh cakap su cakap dari general Obakram sini ada lagi bos private ki taksi ni kai semua kayak apa kan regional ki bos tu kai rap ya sibuk ni kai ba kam tam bagai keliru kan kai kam tu lah kalau isu bagi ni ka koi pa am ko su demand ka kam boleh kita nak kan so kuat Siu bye-bye ban pergi di bos ke bawah job tak no cerai ke department ke ludah sebenarnya untuk wajar untuk the unnecessary sesuatu untuk wajar sudah cerai juga apa dia ki bos kamai su dah dia syar belak do kanuru untuk nomor bagun ki belak do di ngalih belak kuat ban benu ban pelai Lepas pekerjaan ke prosedur ke government pan buat nanti boleh kita. Lada kadang kejeng dawan pun belang pai dan kami ni bos. Mati ke bos lada kadang kam. Sekarang kadang pun kilat nanti yang approach poka. Mesti kadang gila boleh kita. Mereka semua kam. Maka sekarang penuh kam kan soal li bisa. Lepas tu kam kadang kam di sosial ni aktif begini orang. Kejuran hukum kita komplain di neduk pengurusan tim dengan mayok bani kedua ikan di operator su melakot. Marpat bubur kia phone kia komplain juga bos sah belum tam mayok bani kerana bagi marba nak kejungan dan department jengirut imlak manui pui derbar dia kerana imlak tinggi kot begini kia operator su bakai bagi request ki bakin stok iki nonyat kali borok bakin longki dapur dan borong berbuat arung lah kerana saya bah nimpuak bah kiba nyat itu kali sa kinde kiberi kiba dan apa ga kibadi apa ga duty mo
Apa driver bon duty ru yang dikia untuk kabut macam ni lagi beri jungi ya kita ru la kerana apa kini kia proses bagi kendaraan ilak jongki driver sebagai hidben ki joki di persang kepala ban pet bagi ke boro kinong ki bawah arba kerja anu jungi kalau ban pensut baik ba baik ba anu kerja tut maka jenda jadi di bos ni gede projek kepala sedang kesakar kabari ngam ta rangwan hadiah dia lawan hadiah tu ngam su skap tu ngam pet persang ban bai kat pala dia rong ke boleh rak sekar beri anong kamera pun kalau ban ban skap dia ka jiko jurap jong pai ba ban irap kat balai